twagiye ku itariki 19 z'ukwa gatandatu wasabye uruhushya umbwira ko uzowuri mu gikorane cya muri eglise ya Bucace ikigobe cyitiriwe mama turashoboye nanjye ndashoboye mushi yego ndabizi mupfaso hari ikorane y'abamama yo muri eglise de la paix mugoboka na Pekabunya Kabiga na Batiste Ngagara mama baby nawe muvuga mutima dasanzwe afise ubuhinga bwo kwigisha abamama mama Janine bamuri birevame emwe ujya ndamuzi yarafashije ingo nyinshi ahubwo rero abamama bose baranyumva nawe nzahishikire yakirimikisha y'Imana emwe baraza kuko ndumva azoca uwambaye basigaye muri Bucace mu kigobe hafi ya byari militere haruguru yo kuri Mutoyi arabana nawe bitakwagera saa 8 n'igice tuba dutanguye kubasidukana niyo aho ndumva bidasanzwe cyane rwose urusha kuzurira ruronse urakoze baba